razmišljanja. Čekaj, kako si skinuo 2019. sa metodona? Tad sam dobio volju da radim, tad sam dobio volju da radim sve ono što sam radio pre drogiranja. Znači sve što me interesovalo, brate, znaš, makete, aviona od baze sam počeo pravim, počeo sam opet da vozim motore, od 12. sam vozim motore, znači. I tako, vrati se nešto, neka ljubav prema starim stvarima, Prema životu? Da, prema Kako si skinuo s tog metodona, brate? Čekaj, kako to radi? To je kao, mislim... Znam kako to... Downer. Spuštate? Pa teže si skinio sa toga ili sa Horsa? Sa metodonom. Stvarno? Pa sa Horsa sam 3 godine, brate, stavio se overom na suvo, na suvo, a 15 godina metodona, šta mi radio, brate. Čekaj, si imao kao u Trainspottingu, matori, zatvaranje u sobu, brate, pa kao... To jesam, zatvaranje u sobu, druže, nemaš para.